Ndabasoje mwe mwese mukurikirana ibiganiro byacu. Ngiye kuvuga kuri scam alert. Scam alert ni scam ivugwamo Baron J. Trump ndetse na se Donald J. Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbere yuko tujya kuri scam, aya ni amazina yombi akomeye cyane mu isi ya crypto, mu isi ya stablecoins, kandi inkuru z'aba bantu bombi ni inkuru zigaragaza uko ikoranabuhanga rishya cyane cyane rya blockchain ryahuye n'amazina akomeye ya politiki n'ubucuruzi. Ibi bikabyara amahirwe, impaka n'amakuru ku mbuga nkoranyambaga, kuko mu myaka ya vuba cryptocurrencies na stablecoins byahinduye inkingi y'ingenzi mu bukungu dufite none. Bihindura uko abantu babika agaciro, bohereza amafaranga no gushora imari, bigakurura abashoramari bato n'abakomeye, ibigo by'imari ndetse n'abanyapolitiki. Ari naho izina Trump ryongeye kugaragara mu buryo butandukanye, rimwe mu bikorwa bifatika bya Donald J. Trump, ubundi mu biganiro n'ibivugwa bikomeje gukwirakwizwa bifitanye isano na Baron J. Trump, uyu muhungu wa Donald J. Trump, akaba umwana we ndetse n'umwana ukiri muto. Bikaba rero bisaba itandukaniro rishingiye ku kuri, isesengura n'ubushishozi. Baron J. Trump nk'umwana ukiri muto kandi wigenga utari mu bikorwa bya rubanda, nta ruhare rugaragara afite mu mishinga ya crypto cyangwa stablecoin iyo ari yo yose ku mugaragaro, ariko izina rye ryagiye rikoreshwa cyane ku mbuga nka X, Telegram, Discord mu kwamamaza coins zitandukanye, harimo n'izivuga ko zifite aho zihuriye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa umuryango bwite wa Donald Trump. Ibintu byagaragaje uko izina rikomeye rishobora gukoreshwa mu kongera hype ya coin runaka, mu guteza icyo twakwita FOMO no gukurura abashoramari mu gihe gito, nyamara nta tangazo ryemewe, nta nyandiko zemewe, nta white paper cyangwa inyandiko z'amategeko zagaragajwe mu by'ukuri ngo tuvuge ngo ibi byose bifitanye isano n'aba bantu bakomeye muri rusange. Ibi rero byinshi bikorwa no kugira ngo bazamure isoko gusa, kugira ngo abantu bose benshi bashora imari, abantu barushaho kwamamaza coin zabo, ariko mu by'ukuri byose aba ari amasikamu akomeye cyane ndetse akomeye, kuko uyu Baron Trump nta coin n'imwe biragaragara ko afitanye isano nayo, kuko akenshi na account zikoreshwa nko kuri X na account baba bamwitiriye, ariko ugiye ukareba kuri account ye nk'umwana wa perezida wa 45 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubona ko rwose nta hantu na hamwe yigeze na tweetinga avuga ibintu bya crypto. Iki nicyo kintu rero abantu bagomba kumenya, bakamenya gusesengura amakuru, bakamenya niba koko ayo makuru avuye ahantu hizewe, kubera ko igihe ushiduka bakakubwira ko coin iri muri pre-sale kandi ko ari coin igiye kuba launched n'umuhungu wa Donald Trump, ukumva ko ari coin izazamuka nk'uko Trump coin yazamutse, nk'uko Melania coin ni coin ifatiye ku mugore wa Donald Trump nayo yazamutse. Bikaba rero byakugusha mu gihombo, ugashora amafaranga ubundi ugasanga ahubwo cya kindi wamaze gushoramo cyamaze kuba scam. Rero abantu tugomba kumenya uburyo dusuzuma amakuru muri rusange. Ku rundi ruhande ariko nanone Donald J. Trump we yinjiye mu isi ya crypto mu buryo bwagaragaye neza, nubwo atari ko byatangiye, kuko mu ntangiriro Donald J. Trump yarazwi nk'umunyapolitiki wanenze Bitcoin n'andi cryptocurrencies, abifata nk'ibintu bishobora guhungabanya ububasha bw'idolari ry'abanyamerika ndetse n'imiyoborere y'imari y'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri rusange. Ariko uko imyaka yagiye ihita
cyane cyane nyuma yo kuva ku butegetsi. Imvugo ye kuri crypto yagiye ihinduka buhoro buhoro, atangira kwakira ikoranabuhanga rya blockchain nk'ikintu kitari kikiri ukwishimisha kuri we, ahubwo cyari ikintu cyashoboraga guhindura ubukungu bw'isi. ari naho yinjiye mu buryo bugaragara binyuze mu gusohora NFTs zitandukanye zifite isura ye, zagurishijwe rero ku muvuduko ukomeye kandi zerekanye imbaraga ry'izina rikomeye ry'umuntu ukomeye, ko buriya umuntu akomeye n'ibyo ashyize ahagaragara burya nabyo bigira agaciro. Ibi rero byagize agaciro mu isoko rya digital, nuko blockchain ishobora gukoreshwa mu bucuruzi no mu kwamamaza ku rwego rwo hejuru. Mu rwego rwa stablecoins, Donald Trump rero yagiye agaragaza ko adafata stablecoins zishingiye ku idolari nk'abanzi b'idolari rya Amerika cyangwa nk'izigamije guhungabanya iri dolari, ahubwo bakabona nk'igikoresho gishobora gufasha Amerika gukomeza ubuyobozi bw'ifaranga ryayo mu isi ya digital, cyane cyane mu gihe ibihugu byinshi n'amabanki makuru y'ibihugu ku isi biri kugerageza gushyiraho amafaranga ya digital CBDCs. Bikaba byerekana ko Trump abona crypto atari gusa nk'ikoranabuhanga ryigenga, ahubwo nk'intwaro ya politiki n'ubukungu ishobora gukoreshwa mu kurengera inyungu z'igihugu no gukurura abatora, by'umwihariko urubyiruko n'abashoramari bashya. Muri rusange rero inkuru ya Baron J. Trump na Donald J. Trump umwisi ya crypto na stablecoins igaragaza uko amazina akomeye ashobora guhindura isoko mu buryo bwiza no mu buryo bubi, aho kwinjira kwa Donald Trump byafashije kongera icyizere n'inyota yo kwakira blockchain, mu gihe gukururwa kw'izina rya Baron J. Trump umuhungu we mu mishinga itaremerwa neza cyangwa se igamije kuyobya abantu bishobora gutera ibyago byo gushukwa nuko coin igiye kujya hanze, igiye kuzamuka. Bigaha isomo rikomeye abashoramari niyo kudashingira ku izina cyangwa ku magambo akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, ahubwo abantu bakibanda ku mushinga ubwawo, ku ikoreshwa ryawo, ku itsinda riyoboye uwo mushinga no ku mategeko awugenga. Kuko nubwo crypto na stablecoins bitanga amahirwe menshi yo guhindura imibereho y'ubukungu, binajyana n'ingaruka zikomeye zisaba ubwitonzi, ubwenge n'isesengura rirambye. Muri make rero icyo abantu bagomba kumenya nuko iyi stablecoin yiswe USA cyangwa United States of America stablecoin irimo kwitirirwa umuhungu wa Donald Trump. Ni igihuha, ni scam, kandi abantu batangiye kuyikora cyane cyane mu buryo bwa pre-sale, bayigura mbere itarajya ku isoko, ariko ni amacoin menshi baguze atarajya ku masoko, bikarangira ayo macoin atagiye ku masoko cyangwa yanajyaho ugasanga ni scam, ku buryo coin ihita ifungwa mu gihe gitoya. Ni abantu rero nari nabonye no mu rubuga rumwe rwa Pi Network rwa WhatsApp bari bashyizemo screenshot ya Baron J. Trump abavuga ko pre-sale ya USA coin igiye kujya hanze, ko abantu batangira kugura. Mu kuri no mu bushishozi iyi ni scam, ntabwo ari amakuru y'ukuri, kuko na X account y'uyu muhungu wa Donald J. Trump ntabwo muri iyi minsi iratwetinga ibintu bijyanye na cryptocurrency. Ubona ko uyu muhungu nubwo ari umuhungu ugikomerezwa kujya muri crypto, rwose byaba ari ibintu byoroshye kubera ko nasa afite crypto zikomeye. Twabonye n'imishinga myinshi yagiye asinya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igamije guteza imbere crypto na stablecoins muri rusange, ariko
kuri iyi ngingo ho rwose kuri ama screenshot arimo agenda herekanywa cyane cyane kuri Telegram ndetse no kuri WhatsApp twatangiye kubibona ntabwo ari byo. Ntabwo USA coin ari ya Baron Trump, nta nayihuriye na Trump ubwe, nta nayihuriye n'umushinga we. Rero aya ni amakuru umuntu wese wumvaga agiye gushora imari muri uyu mushinga rwose aba biretse, ahubwo dutegereze turebe ngo biragana he. Gusa ikiriho ni scam, kuko scam niyo yiyitira kari iyo abantu bakomeye cyane nk'aba Trump bakomeye cyane mu isi ya crypto, kumba ari ukuyobya rubanda kugira ngo barusahura mu nduru bakuremo amafaranga yabo bashaka. Ariko muri make abayashoyemo bo bagasigara barya scam zatwitse abantu. Rero natwe tujye twigengesera turebe ko izo mbuga kwanza ziri gutangaza amakuru ari imbuga zizewe, turebe ko iyo platform yari imaze igihe tunakusanya amakuru, tunabaze kuko niyo baje AI nayo AI irakubwira kuko iki nari scam AI nayo irakidetectinga, kubera ko ntabwo kiba kivuye ku makuru cyangwa source y'ahantu icyo kintu kiba kivuye. AI isanzwe hatizewe ihita ibikubwira nayo. Twitonde rero, twirinde tutibwa muri iyi si ya cryptocurrency, muri iyi si ya blockchain na web3 muri rusange. Murakoze, mukomeze mukurikira ibiganiro byacu.